Eirwariro rya Rushere Community Hospital risingire obuheereza obw'ebyamagara. Tugire gukora research aho mulabu yetu twashanga ngo abakazi na munonga beine sirimu beine kansa y'eminwa n'enda kusya hari anana mushanjo hari gana 47% noshanga beine kansa. And we also know that there are a lot of cases here that I feel that the government should actually inject a lot more to make sure that we curb down this big problem. Dr. Chibende najang no barabe basingire bitu bakino buremezi obubaru kubugana bukateganise merumo ahirwareri. Hariho nko tatunga ukwezi kwa government ekirukumara. Twine bashaho ba government aha twire ntubasherura ntubaronda twishengereza ko mbataka bateye. Buri mushaho weno ryaha twino kumwesha shoro. Mbe government kati yamba etereza abandi abashaho. Twabakira kuja kushemerwa nipe kutwatsa kushemerwa kwitu abo kwiningekera bo cya Quality Care Assessment Program na Ministry of Health shemereyiwe munonga shereka beyo kubanza mu ihanga ryona. Ikirabe cyo batungire n'amazima bashemereye ku kitungo hawo kuba n'abantu benye customer care bari kugambaje abashayisha yone yo kubatera isimu wano benda no batunga mwene ndebe ubuzima bashemereye ku kitungo. Rushere Community Hospital ni ry'Eirwariro Ruhango omuri KIRUHURA konkano baragurira abantu okurwa mu kazo KIRUHURA rya Ntonde Sembabure Mubende hamwe na Kamwenge. Omumakuru agandi gavumenti erikurabira mu ministry eyebyamagara etongwizaho kwambeka Eirwariro erya KIRUHURA okuza rurengo orwa health center ya Kashatu nekigendererwa ekyo kutungura ebyamagara omu district ya Kamwenge. Nyowe izina ryanjye ndyoha umushaki nyowe ryanjye noa kandi we niki icyo emeremeke netana kandi kikuru kujetegereza hati Eirwariro ryashika ba engineer bakaricupura ndabasaka muvunana karungi habo kuba Eirwariro ryo mu mishoge wara kugira we n'abakoze bino bakugira bata nabo kurebera konka yari mwakuruga Kampala tokuvunanoha novunanoha nyowe. Dr. Doreen Chosimere omukugu ombyo kwambeka okurwa ministry eyebyamagara nejangwe ntebekaniseji egenderire kumaraho mubaro ogwabarwire abari kukoresa Eirwariro abarumu n'empunji okurwa mu mahanga gandi. Eji project under twine components some project to UPREP. One of the components is upgrading health centers and is mainly in the refugee hosting districts. So mumanye ngo kwakira aba refugees ni mamufunire mukabantu bakamwenji mukume mukati mwatungirwariro nimwe mwakira abantu tweno musomo tuli abantu bamwe. Eirwariro ryo kutuhereza emibazi conka rigenderire na no kutuhabura okuturagire amagara marungi. Entebekanisa ezokwambeka Eirwariro ziriyo nizigenda omisho kandi hariho amasiko ngo ryaba ryahwire nirija kwera abatura abo mucanga eki. Twakunda kwetomba itongo amarwaro gare hare manyabiha konka itonka nkoma na bureta kumukaberebere tukashanga tini takajya gavumenti kugira ngo minister atere Eirwariro ngweno minister yaturwanira kureba ngo Eirwariro ryaza nsaro ya bigoro na nashikura settlement. Omurmogu guhirwe amezi 15 gonka. Amakuru aga gashakwa Richard Nahabwe hamwe na Anthony Twin.